है। आप कहाँ से हो? हम हैं यूपी से, उत्तर प्रदेश। यूपी से? यहाँ से? हाँ। असम से? आसाम में आया है घूमने के लिए। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो আজি দিনটো আজি ব্লগটো মেইনলি বেলেগ একো নহয়, আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে কি ক'লে এখন মাৰ্কেট বহে। এখন হৈছে শুকুবৰীয়া বজাৰ। চ' বজাৰখনৰ ওচৰলৈ যাওঁ বুলি ভাবিছোঁ। লগৰটোক অলপ সময় ৰখি আছোঁ। তো ডেটছ ৱাই অলপ সময় ৰখিবলগীয়া হৈছে। লগৰটো পালেহি এতিয়া। এইটো লগৰটো। বৰিদা হাই কৈ দে। বৰিদা আহি গৈছে। আজি আমাৰ ঘৰৰ ওচৰত, মানে ইমান ওচৰ নহয় আৰু 1 কিলোমিটাৰমান বজাৰ এখন দেখাম। ইয়াৰ ভিডিঅ'টো মই চোৱাই নাই। গাইছ, লগৰ দেখিছে নাই কেনেকুৱা? লগৰে লগৰ ভিডিঅ' চাই নিদিয়ে, এতিয়া উপায় নাই। চোৱাই নাই মই ভিডিঅ'টো। একো নাই, এক্সামত ডিউটি মাৰি আছোঁ যে ক'ব চাম সেইকাৰণে। আজি এক্সাম আছিলে গাইছ, কিন্তু মই দিব নগ'লোঁ, বাদ দিলোঁ কলেজ। এক্সাম কেনেকুৱা হ'ল? হা? আধা ঘণ্টাত ওলাইছোঁ। গাইছ, চেচন এনেহে কৰি থাকোঁতে লাইফটো বৰবাদ হৈছেগৈ। গাইছ, এতিয়া আমাৰ পুৰণি পঢ়া স্কুলখনত পালোহি। বহুত স্কুটি আছে ইয়াত। ইয়াত আমি 6ৰ পৰা 8লৈ পঢ়িছিলোঁ হ'লে। স্কুলখন দেখাই দিয়ক। গছজোপা ক'ত গ'ল? গছজোপাটো নাই, গ'ল এইটো নাই। এখন স্কুলখন নামটো ভালকৈ দেখাই দে। বৰটিকা অফলা হাই স্কুল হয়। নহ'লে এনেকৈ ভাল নহয়, গম পোৱা নাই। গাইছ, টিকাফটা ৰথ একদম বেলি ওপৰত। এনেকৈ ৰথ হৈছে বুলি ক'লে যে ভাল নহয়, তাৰমানে টিকাফটা ৰথ ক'ব লাগিব, তেতিয়া ভাল। টিকাফটা ৰথ গাইছ, ভাল কৈ দিয়েতো টিকাফটা ৰথ। ভাল নেকি? এইবাৰ প্ৰথমবাৰ গৈছোঁ টিকাফটা ৰথ। আপোনালোকে বিশ্বাস নকৰিব, আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম ৰজত বৰিদাই, আমাৰ বৰিদাই ইমান কনফিডেন্সলি কেমেৰাত কথা কৈছে। দেখাত বেয়া যে সেইকাৰণে কনফিডেন্সটো নাই, তাৰমানে গম পোৱা নাই। সেই লুকছ মেটাৰ নকৰে গাইছ, লুকছ মেটাৰ নকৰে। কনফিডেন্স প্লাছ কনচিষ্টেঞ্চি আৰু কি এটা আছিলে, ডিচিপ্লিন প্লাছ ডিচিপ্লিন মেটাৰ কৰে গাইছ, আৰু নাই। है। आप कहाँ से हो? हम हैं यूपी से, उत्तर प्रदेश। यूपी से? यहाँ से? हाँ। असम से? आसाम में आया है घूमने के लिए, एंजॉय करने के लिए थोड़ा। गाइस, ये है बजाज कंपनी है, बजाज कंपनी का माल है। बहुत ही अच्छा है। अच्छा एक बार है। लेके देखना। 3 बाटी के साथ में आपका नाम क्या है? मेरा अरमान मलिक। अरमान मालिक। अच्छा, चिंगा बन जाएगा क्या? इधर आ जाओ, चलते हैं साथ में। अच्छा, ओके। अभी कौन से प्लेस पर गए हो? हम बहुत जगह घूम आए। कहाँ? हम घूम आए हैं तुम्हारा तिनसुकिया, तिनसुकिया, डिब्रूगढ़, डिब्रूगढ़, मालगरेटा, बहुत सी जगह। गोला घाट है, अब बोगा घाट में हम रहता है, बोगा घाट में। बुकाहर। हाँ, हम रहता है। अच्छा जी, तो जगह घूमता है। आसाम में आए हुए कितना टाइम हो गया है आपको? मुझको टाइम हो गया, कम से कम 10 साल करीब हो गया। 10 साल? जी, इतना? ओ गाइस, 10 साल। 10 साल करीब हो गया। आप क्या घर नहीं जाते हो? घर जाता हूँ। जाते हो? हाँ, 3-4 महीने में जाता हूँ घूमने के लिए। अच्छा। इसको तो यही मत बोलता है ना, मत इसको ही बोलता है। इसने तजुर्बा के लिए करना पड़ता है। जी 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 जी, यही बात है। तो गाइस, हमें एक भैया मिल गया है, यूपी से ना? यूपी से, यूपी। इस भैया भैया से यूपी बात से। किया था हमने, ये बहुत अच्छा अच्छे लगा। हैं। मैं पता चल गया मिलकर। मुझे। तो गाइस, देख रहे हो गाइस, घरों पर ईमान रथ। ये मत बनता है, बॉयस लोग जो ऐसा ही होता है जब कुछ नहीं करता है। एक बार दिखा दो। गाइस, मर्द की ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है, बहुत मेहनत करना पड़ता है।
भैया हमारे भैया यहाँ यूपी से है কিমান কষ্ট কৰিছে ভাবি চাওক ইউপিত থাকি 10 বছৰ হ'ল গৈছে অসমত থকা নিজৰ যিটো গাঁও চহৰ এই থৈ আহিছে ন গাইছ এতিয়া বজাৰ চালহি লাষ্ট কৰি নাম নাই ভাই যি দেখিছোঁ আজিকালি ভালে পায় ভিডিঅ' বনালে গম পায় मार्केट इधर का मार्केट यहाँ पर चप्पल मिलता है अरे मोर बस्तु याद ना इतने पामा साठ डाल होने के साठ ना स्पोर्टिंग ओ स्पोर्टिंग पैसा नहीं गला स्पोर्टिंग हस्ते নহলে पेन की লৈ যাম কেলা जाया ले लो जाया नहीं लगे इधर देखो खत्म ही हो गया सिंगा आहोमो यो खाद्य गैस बजार कर হৈ গল চুলা এটা ললো এদে এটো চুলা এটা ললো এতিয়া ঘৰলৈ গৈ আছো ঘৰলৈ বুলি ক'ত আহি গ'ল বহুত বঢ়িয়া বজাৰ গাইছ মানুহ আজি নাই ভাই বেসিক্যালি বজাৰখন খোলা বেছি দিন হোৱা নাই মানে বেছি সপ্তাহ হোৱা নাই সেইকাৰণে মানুহৰ পৰিমাণ কম হৈ আছে পোৱাটো সব ধৰণৰ বস্তুৱে পোৱা যাব ইয়াত पब्लिक का रिएक्शन देख लो गाइस आज कॉन्फिडेंस बॉब और हो यूट्यूबर इधर देखो देखो रे ये मेरा चाचा जी है चाचा जी इधर देखो इधर देखो चाचा जी बजात चाचा जी का स्माइल है ये गाइस लास्ट কৰিব একো দৰকাৰ নাই বিন্দাস ভিডিও বনাব লাগে কোনোবা হাঁহিছে তো मतलब নাই 2 সেকেন্ডৰ কাম আপোনালোকে গমে নাপাব কোনে হাঁহিলে কি কথা পাহৰিয়ে থাকিব খুব বেছি এদিন মনত থাকিব যে আপোনাক কোনোবাই এনেকুৱা ভিডিও বনাওঁতে হাঁহিলে তাৰপিছত মনত নাথাকে নো গাইস ইমান বজাৰৰ মাজত ভিডিও কৰি আইছো ভাবি চাওক মোৰ লাহে লাহে কনফিডেন্স লেভেল যিটো লেভেলত গৈছে নহয় আমাৰ ভিডিও বলি বেকাৰ নহয় কাম কৰি আছো জাস্ট সফলতা এতিয়ালৈকে পোৱা নাই কাম কৰি আছো সেইটো বেকাৰ বুলি ক'লো বেয়া নহয় একসেপ্ট কৰি লম একো নাই কাম কৰি আছে নেকি কামটো চলি আছে প্ৰসেসিং অন ৱে কৈছে প্ৰসেসিং অন ৱে গাইস আজি কথাতে বহুত ডাঙৰ কথা ক'লো কাটছি যদি কিবা ভুল ভ্ৰান্তি হৈছে স্কিপ কৰি দিব কাটছিত কিবা ভুল হৈছে স্কিপ কৰি দিলে হ'ল বিন্দাস
আজিলৈ ইমানে আছিল ভিডিঅ'টো বাকী নেক্সট পাৰ্টত লগ পাম এণ্ড বাই 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 বাই